Social media da gilo khotsa ba yamna thajane ngoi ba pawng ko tangana mem na thamjaram ge yamna nungai ba pawng mu soidi urkhul da nong takre haidi ngasi loinana len takipigi loinana len takipigi saktam singni loinana kangla tong birom da su nong kan na takhi haidi haina su thajane ngoi ba paw sna makha tane mu sum yapun ano ba update ngai minasi nga sifong ki batungan tungan ba Manipuri sifong sing amasum thoki ba thodo wa thok sing dagi maroi bi ipaw sing myam na thamjagi ahan bada police na phaba lakhi ba mi kanana ba aran ma propaganda mob sagat ki ba mi taret police custody remand pikre mamang thagi kun ga mari da hengang police station gi manung sana leiba khomidok maning lekai digi MD Mustakim Allies mikhu se kuntra ga ma ko ba mi ema makok tu nung mai na kape haiduna thobal police station na phaba lakhi ba mi ani equis ni hairi ba mi ani dugi apok pa mapana aran ma propaganda sagatuna lekai miam da mob sagatuna police gari tamna nung thomjin ba madi personal ke aso apanang han ba sena bani haiba mi tare duty magistrate Imphal East tha sigi kunga mati phawba numit nipani gi police custody thamna ba khan khre thaudu siga mari lainana makok to nungmai na panduna soklaba MD Mustakim gi apok mapa MD Manirudin sei khumpu na hangang police station na complaint file amarang ke complaint aduna hairi badi mamang tha February kun ga mari gi numidang pung tare ta badu waida ma ki masa nupa Mustakim asibu masakhang da mi khrana makok to nungmai na kaplam ki bani hairi thaudu siga mari lainana police na MD Mustakim ga phone wari sanakibagi SDR amasum CDR record sing loki record adu thobal muising awang lekai digi MD Yas Hassan sei kungamari apu MD Bashir Ahmad Putha sigi ahumda thobal police station na phadnu wangpang satakhi wangpang aduga mari lainana accused asin haidorak pagi matungina lekai asimakta digi MD Apik Allies Atawbudin sei nipu apok MD Ibosana hairiba accused anibu phana bonakhi maduda apiki mapana police na mi hatle police halo makoi gi masa singasi mara leite haina leikai miam tanaba laukhongki maduda leikai miam khangauduna haurakuna thobal police ki gari amasum personal tamna leikai miam na mob sagatuna nunglang sinba madi utupu atu paiduna gari thuai pi thabak satakhiben hairi thaudu aduga mari leina thobal police station na thobal police station na moijing awang mamang leikai digi thobal mayum Sailsa sai kuntragani thui apokpa lekidraba Rahimuddin lekai simakta digi moising mayum Habibur Rahman sai kuntragani thui apokpa senu nongpok sangmai digi lekai dumakta da leramba singamayum Maulana Farizudin sai kuntraga manga lekai dumakta digi Thobal mayum Anwar Hussein sai yanghai mathoi Thobal mayum Zahir Khan sai nifu Thobal mayum Farup sai kuntraga trer sangom sangbam Right Khan say taraga mapan hairiba mi tare si Thobal police station na phadun wohong pong satakhi police na pharaba mi singa du ngarang CGM Thobal puthukka CGM Thobal na bel thotokhi madu da hangang police station na formal arrest launaba thaurang tawbadagi 21 taret ma court ki campus wang madigi hangang police station na phaduna ngarang numidang athengra duty magistrate Imphal East 21 singa du putokhi police na nirakpa remand tu taraba matung duty magistrate Imphal East na 21 taret mak asigi kunga mathoi fawba numit nipani police custody remand pi khibani hairenesu pawsna makata na phungdorakli atopa pawmana laigi lamsai enabigi matang agreement inaraga satnaroi hairakpadigi wathok saurakhibani thawgalup moidang pokta leiba ibudau korau hanbigi kaithil manbida leiba lai lam thokpagi matangna sayenaba leirakpa khunjani gi marakta court na huaration pidriba phawba sayenriba mapamadu status code thamnaba apunba agreement inakhraba numit khrani leiraga agreement du satnaba yaroi hen phungdorakpadagi sayenriba lamgi matangda wathok hen sakthurakpani han ibudau korau hanba thawgalup committee gi secretary Dr. Ahibam Dinamani na phungdokre Thawgalup committee asibu sagoliba moidang pok khuno amadi new kaithil manwi gi apunba club organization singi weba pawgi mifam ama Manipur press club pangdokre mifam aduda Dr. Dinamani na makhatan haikibida mamangna kaithil manwi da leiba mahagbui namsingi village authority gi miyut singna Thawgalup committee asibu aran wafam miyamna phungdokkiba singyaningde aduga kaithil manwi da ibudau korau hanbigi lai lam thokpham gi lam lei haiduna mayik sengna phungdokkiba adubudi asumani
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯪ 1945 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 3ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯌꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯗ ꯂꯩꯀꯣꯠ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯃꯀꯨꯕꯤꯈꯣꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯇꯝꯕꯥꯛꯄꯤꯗꯤ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤ ꯏꯪ 1945 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13ꯗ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯏꯪ 1950ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 23ꯗ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯊꯝꯕꯥꯜꯂꯩꯃ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯔꯆ ꯑꯃ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯀꯥꯡꯁꯨꯞꯅ ꯏꯪ 1950ꯗ ꯃꯍꯥ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯆꯔꯆ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯝꯒ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯀꯥꯡꯁꯨꯞꯅ ꯏꯪ 1950ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 10ꯗ ꯅꯧꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯪ 1950ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 10ꯗ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯇꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯜꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯍꯣꯠꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤ 1,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯤꯞꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯍꯣꯠꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤ 1,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯥꯔꯆ 6ꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤ 1,100 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯕꯈꯃꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯑꯦꯁꯣꯜꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯋꯦꯒꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯥꯏꯗꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ $1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 943 ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ $1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 1.7 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁ 9,993 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 18,793ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ UN High Commissioner for Human Rights ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤቭ ꯋꯦꯄꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯦꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯅꯥ ꯖꯦꯂꯦꯟꯀꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯏꯟꯚꯦꯖꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯔꯗ 2A4 ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯔꯥꯒꯧꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯒꯣꯔꯤꯌꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯤ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡꯅ ꯃꯥ ꯀꯐꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯏꯟꯚꯦꯖꯟ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ
यूक्रेन की प्रेसिडेंट असिगा वरी सनत्रिंगी ममांगदा चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रशिया दा खोंगसत पांगथोकलाबा याय अदुब हौजिक फावगी ओइनादि चाइना की प्रेसिडेंट असि रशिया दा करम मतमदा खोंगसत पांगथोकदोरिबनो हाइबदु सबसाना कन्फर्म तौदरी चलिब मार्च था सि लोइसलक नत्रगना एप्रिल था मनुंगदा चलबा याय हाइरेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखा सतरक पोइना तोप पावम असम दा HSLC क्वेश्चन पेपर लीक ओइबगा मरी लेना डिब्रुगढ़ स्कूल की माहिरोय तरेट फारे असम बोर्ड लौबा HSLC एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर लीक ओइबगा मरी लेना असम पुलिस अमसुम डिब्रुगढ़ पुलिस की CID ना सतरक इन्वेस्टिगेशन मनुसना डिब्रुगढ़ स्कूल की माहिरोय तरेट फारे हारिबा माहिरोय तरेट असि डिब्रुगढ़ की प्राइवेट स्कूल की माहिरोय गाक्तनी ngara amasung asigi lona ba hing nong yai asam police amasung डिब्रुगढ़ पुलिस की CID टीम amana mayum mayum digi pick up tawkibani thawdo asiga mari lainana प्राइवेट स्कूल सिंग asigi डायरेक्टर सिंगसु फादना वहंग तौबगी थबक सतखरे असम की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लौबा HSLC एग्जामिनेशन दा क्वेश्चन पेपर लीक ओइखिबा मरी लेना असम की चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की मेकेदगी क्वेश्चन लीक ओइखिबा सेंटर सिंग अदुगी एग्जाम खुदक कैंसिल तौदुना थाउदोक्तुगा मरी लेना इंक्वायरी ऑर्डर तौनबा खनखिबा अदुगी मखाताबा इन्वेस्टिगेशन दा हाउस फावड मियोय पुन कुनगनि थोय फारे मियोय सिंग अदु गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर धेमाजी शादिया डिब्रुगढ़ अमसुम तिनसुकिया दगिनी हाइरिबसिंग अदुगी मथक्ता आइन गोयबा थबक सबसाना लखोलगनी हाइना असम पुलिस की DGP GP सिंगाना फुंदोखरे DGP असिना मखाताना हाइखिबदा थागदो असिदा सेनरीबसिंग कना कनानो हाइबा मसक खंगदोनबा मखाताबा इन्वेस्टिगेशन यामना कना सथरी डिटेन तौरिबा मियोय कुनगनि थोइदुगी मनुंग ओजा अमसुम माहिरो क्या यावरे हेनसु पाउसना मखाताना फुंदोरखली मकासा थरक पोइना तोप मरुएबा पाउखरना लाना मै कोटपा मसु मीटर बाईपास तौबदा मांगजरी बसी मियामगिनी डिपार्टमेंट ते एम रवि लाना मै कोटपा मसु मीटर बाईपास तौबदा मांगजरी बसी मियामनी डिपार्टमेंट की नते हाइबसी मिपुंग खुदिमंगना वखल तमिनबा संगी हाइना MSPDCL मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जनरल मैनेजर कमर्शियल एम रवि न फोंदोखरे एम रवि न वापम मसी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर मणिपुर एंड मिजोराम की मखार स्टेट एडवाइजरी कमिटी मणिपुर की ओइबा कुनहुमदोय सुब मिफमना फोंदोखिबनी होटल क्लासिक तंगसी वांगतोकिबा थौरमदुदा जनरल मैनेजर रबिन हाई प्रीपेड मीटर यावदबा सिंग अमसुम तमाकी मफम सिंगदा हुरालनादा मै सिजनबगी पाउलै हाइरिबा मफम सिंग असि लापना लैबा मरमना ऑफिशियल सिंगदा तोयना सतोक ससिन तौबा ngamde मसिगी खुदोंग चाबा लौरगा मखोइना अरान पांबै सिजनदुना मै थानबगी थबक सथै नरोन मै हुरालगा सिजननबगी थवंगसी मियामना मखाताना सतबिगनु मदुना नियम सुमना मै लैरगा सिजनरिबा कंज्यूमर सिंगदा अकाइबा लाखनी मांगना हाइखि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की मखादा लाना मै कोलंबा मी सिंगबु काइसुम संगना थंबा यावना मी अदुना लाना लौरमलिबा मै यूनिट अदुगी सरुक अहुम थोकना फाइन छेनबगी थबक सथरी स्टेट असिगी पावर सेक्टर की रेवेन्यू मतौक्रमने हेंगत हनगने मतौक्रमने मियामदा अहेनबा सर्विस पीगने अमसुम डिपार्टमेंट की मैकेदा असोइबा लैबिसिंग सुमथोकहानिंबगी पांडमदा ngasiगी मिफमसी पांगथोकने मांगना हाय ngasi maksatnariba maigi tarif asidigi hengalaga miyamna kayam yamna khudongsadaba mayuknagani amasum hengatragana department gi maikaida kayam yamna puthagani haibigi matangna miyamgi weba mot lawbagi tharumsing pangtholagani mangna hai hawkiba assembly mifamda lainga ki loisang singda toliba maigi bill sing thidongnaba lupa koti 105 senfam state budget hapre masigi manungda apunba senfam lupa koti marfuga mari department na khongat pangamle lemhori lupa koti kun henbagi senfam asisu saliba tha asigi manungna khongat pangamna ba honagani lemhori ba outstanding due singsu tangkak naina khongatuna department kudimakta maigi atonba senfam amata lehendana ba thaurang tawgani state advisory committee mi pamasigi makasa tharak point hayeng maigi tarif ki matangna hearing sathagani masida maigi tarif hengat panatragana hengatabagi matana kumna khanagani madura tarakpa ware badu sahi sigi april thadagi sanaba hogani haina rabina phungdoki mifam aduda committee sigi chairperson lalsariana pasawa commissioner power laisal kumar saurasia chief engineer hais thanlian nga masum msp shilgi managing director n sarat singana president members oina saruk yakhedi atopa pawmana data khungat pada marik suma valid oiba data sing khungat piu and sumarjit CMRSD Center for Market Research and Social Developments Private Limited na sinduna NFHS National Family Health Survey gi taruk subu round gi anma tangka ki oina state ki thakta mapping amasum
listings activity की training asi Manipur ki laiba DSSS thaudokre tharamadu chief guest ki overall period state health mission ki mission director Dr. N Sumorjuna quality laina data khungwat pe ki tangai phadaba sing thamladuna hai investigator singna survey asi ningthina tawgadabani lamdam asi gi health gi oigadoriba phibam asi data khungwat kadoriba investigator singna lawgadoriba thaudang asi gi makha pongani investigator singna bias laitana survey asi ningthina sataduna marik sumba masum valid oiba data sing khungkat piu CMRSDA gi executive director Dr. Manmat Kumar tina preside toki NF-6 asida coordination amasum technicals guidance pinabagi damakta Ministry of Health and Family Welfare na Mumbai based oba IIPS International Institute for Population Sciences bu nodal agency wen happy IIPS na CMRSD New Delhi bu Manipur amasum Nagaland gi oina field agency oina haptuna field da khongwat nabagi damak thaba asi sathagani field work asigi ahan batangak ta khongwalaba samples village urban block yumthong sing mapping amasum listing gi thabak sathagani masina information khongwanaba yumthong sing khangat pegi frame amoigani masigi damakta state asigi oina mapping amasum listing gi training asing asi hawdokpani haireni su paus ta pali loshilak oina top form na Manipur gi oina panchayat rural local body listing ahunga satru ka yangkai ga teret ki panchayat bawon laitri Manipur gi oina gram panchayat natragana rural local body listing ahunga satru ka yangkai ga teret na gram panchayat bawon laitana mathau tawri gram panchayat natragana traditional local body humfuna computer yaudana thabak tawri haina Union Minister of State for Panchayati Raj oiriba Kapil Moreswar Patilna Lok Sabha da phongdokre Union Minister of State for Panchayati Raj oiriba Kapil Moreswar Patilna Lok Sabha da aibo oina piba pakhum hai India gi state amadi union territory khudimaki oina panchayat amadi rural local body khudimangna gram panchayat bawon lehenduna mathau tawba hamadi panchayat natragana traditional local body khudimakta computer piduna mathau tawhanba state asi Orissa khaktam hoiri masigi matungna Kerala da gram panchayat amakhakta da panchayat bawon letri Manipur goina English ani ga taraga mapandagi na kundagi ngasi phawbada panchayat ki tuan ba sakwa thorang pangthokna bagi dama 14 finance commissions 15 finance commissions RGSA Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan amadi panchayat ta PB scheme singi makhara puna lupa koti sahunga kunga matuga point nifuga nithugi sentang pikre English ani ga taraga mapandagi hauraga Manipur goina RGSA gi makhada lupa koti 19.56 pikre Lebasi goin state amada union territory singda leidiba gram panchayat amasum traditional local body singda matam gi matungina computer piduna mapung fana thabak tawhanba state amada union territory singda dudi Andaman and Nicobar Islands Bihar Goa Gujarat Karnataka Kerala Lakshadweep Madhya Pradesh Odisha Dadar and Nagar Haveli and Damans and Diu Uttarakhand amasum West Bengal ni Panchayat bawon leitana mathau tawbo panchayat masingda Telangana na puna panchayat natragana local body masing lising tereka samapanga marfuga taru oiduna khwaidigi yam oidi masigi matungna Bihar panchayat lising taru kasamaga humfuga tereta panchayat bawon leitri awang nupok state singi maraktadi Manipur na khwaidigi yamna puna panchayat natragana rural local body lising ahunga satru ku yangkai tereta panchayat bawon leitana mathau tawri haideni su paus na makatana phongdorak liduga husku di myam paus matang sa lusinjarage mas myam puna no update ngamin si